uyazi lento lena ukuthi uma nisezingane ihlohlana lokuganga singabafana yacisha yangigaxelisa. Ngiyaphuma ngithi ngisayizenzela nje ibhega nje la ekuseni kufika umngane wami uthi mngane wami khona la ngifuna siyakhona ukuthi siyaphi manje. Athi khona umuzi okade bephuma nje omunye ubaba ufuna sokubheka into encane. Nami ngibona ukuthi hayi ngize ngigcine ngilengeke ngithathele ibhega lami ngiphosele ipitbull yami lengisanda ukuyithenga labazali. Hey phuma esambe selokujana siye kulomuzi lo singene iqhekeze ngendlela yakhe singena ngaphakathi. Ngithi ngiyabuka double door fridge ngithi lokhu njani ngithi microwave gaxela ekhwapheni nalokho kunye ugaxa ngapha ekhwapheni. Izinto ngiyaphuma nje ngizokugrola umnyango. Yini lo baba uyabuya phela manje ukhonto ayikhohlile. Angena ethi uma engena bese kuvele kuphunyuka isipuni la kusho kube kunesipuni lapha kumicrowave. Sendikeleqe phansi. Athi lo baba hawu yini leyo? Ngivele nje ukuhlanipha kwami nje ngivele ngithi meow. Athi yikati. Hayi bese ethi uyavula nje sethi yaphuma. Lesi siphukuphuku lesi singene ekamareni lengane. Saqoqa nje lethi nodolishi. Santshontsha ngisho laro nomsila. Asawazi nokubona phambili uthe uthi umethi uyagxoba vula gxoba lento le ingane lo data lengane ekhale lithi wathi lo baba hawu sekuyini ke futhi manje leyo uzokhiphela ikande eceleni elinye ikati lesibili asibulawanga kanje nento.